Uyu munsi tariki 17 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2024 nibwo hamenyekanye inkuru y'akababaro ku banyarwanda ibijyanye n'urupfu rwa Tribert Rujugiro. Nje kukugezaho icyegeranyo n'amateka byaranze Tribert Rujugiro ayabatwa. Ngenditsemana Jean Bosco mugiye kubana muri iki kiganiro. Iyi channel ni Kamatoki TV. Tribert Rujugiro yavukiye i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda. Tribert Rujugiro ayabatwa mwene Musinga akaba umwuzukuru wa gatandatu wa Kanjogera. Tribert Rujugiro uyu muryango we aya mazina ninyavuga gutya niwumve Kanjogera wa kera, ahubwo ni mwene Musinga umwana wa gatatu uvukana n'abakobwa babiri mu muryango ugizwe n'abantu batanu. Tribert Rujugiro ayabatwa umugwizatungo. Nimvuga umugwizatungo wumva umukire uri ku rwego rwo hejuru. Tribert Rujugiro uretse kuba azwi mu Rwanda ayanamenyekanye mu bihugu byo hirya no hino. Amateka ya Tribert Rujugiro ayabatwa ubwayo yarivugira. Ibikorwa bya Tribert Rujugiro byo reka sinakubwira hirya no hino. Ukigera mu Rwanda wumva Tribert Rujugiro. Tribert Rujugiro ibikorwa bye byinshi byagiye bimumenyekanisha. Ibi byose turagenda tubigarukaho mu cyegeranyo. Tribert Rujugiro yavutse mu mwaka w'1941. Tribert Rujugiro yapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2024 apfa afite imyaka 83. Tribert Rujugiro umwe mu basaza bari bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu yabaga hanze nk'impunzi. Tribert Rujugiro nubwo ari umunyarwanda ariko ntiyari akiba mu Rwanda. Tribert Rujugiro inyubako ye yafatiriwe n'igihugu cy'u Rwanda. Iyi nyubako nayo ndaza kuyikubwiraho kuko ndagenda nyigarukaho. Uko yakabaye n'uko yitwa n'uko byagenze byose tugiye kubivumuza. Tribert Rujugiro imyaka ye 18 yari ahagaritse amashuri. Tribert Rujugiro akaba yarigeze kuba n'umwe mu bakozi ba leta. Tribert Rujugiro yaturutse mu ntara y'Amajyepfo aza kwibera mu mujyi wa Kigali ashakisha ubuzima nk'abandi basore. Nta nkuru itangaje nko kuba Tribert Rujugiro yarigeze kubaho umuyedi mu gihe cy'amezi 6. Tribert Rujugiro nyuma yo gusoza amashuri yaricaye mu mushomeri nk'abandi bose. Tribert Rujugiro nyuma y'ibyo ngibyo amateka yaze guhinduka. Tribert Rujugiro yashinze uruganda rukora itabi, ariko uru ruganda rukora itabi rwatangaga itabi mu bihugu byinshi bitandukanye. Mu Ruganda ni nkaho navuga yuko ari muri East Africa yose. Tribert Rujugiro amateka yaranze ibikorwa bye n'uburyo yagiye atera imbere, byombi turagenda tubigarukaho mu kiganiro. Reka mpere ku nyubako ye yafatiriwe na leta mu Rwanda kugira ngo icyo gihe ahite yimuka anajye hanze yarwo. Tribert Rujugiro reka duhere ku bikorwa bye yari afite hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho yari afite inyubako ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda izwi nka UCT. UCT ni inyubako yari ikomeye cyane, ngira ngo abenshi mu banyarwanda murayizi. Iyi nyubako ya UCT yafatiriwe na leta maze mu gihe kitari kinini cyane iyi nyubako ya UCT yari iya Tribert Rujugiro igurishwa mu cyamunara. Igeze mu cyamunara bitewe n'amafaranga Tribert Rujugiro yari yarayigurishijweho, yagurishijwe ngo amafaranga makeya nk'uko Tribert Rujugiro yabyivugiye, bikaba biri mu bimwe mu byamubabaje. Tribert Rujugiro iyi nzu ye yagurishijwe mu cyamunara miliyari 7. Tribert Rujugiro ni mu gihe wavuga yuko iyi nzu yayubatse akoresheje miliyari 22, ngo ibi ngibi bikaba byaramubabaje cyane kuba iyi nzu ye yashoyeho amafaranga agana gutya yaragurishijwe miliyari 7. Tribert Rujugiro icyo gihe yahise ahunga ajya hanze y'igihugu. Tribert Rujugiro mu gihugu cya Uganda yahashoye miliyoni 20 z'amadolari. Izi miliyoni 20 z'amadolari yashoye muri Uganda yazishoye mu bijyanye no gucuruza itabi ndetse n'ibiribwa. Tribert Rujugiro yabajijwe impamvu zino miliyari zose yazishoye mu gihugu cya Uganda aho kuzishora mu gihugu cye cyamubyaye cyitwa u Rwanda. Tribert Rujugiro icyo gihe nta kintu yasubije ku bijyanye n'iki kibazo yari yabajijwe n'abanyamakuru. Tribert Rujugiro uyu mugabo yamenyekanye mu bijyanye no gucuruza itabi nk'uko nabikubwiye, akaba umucuruzi wa mbere cyangwa se umwe mu bakire b'abagwizatungo hano mu gihugu cy'u Rwanda.
uretse Tribert Rujugiro aza ku rutonde rw'abakire bakize cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo atari haba, ariko mu bijyanye no kuba ariho abarizwa cyangwa se n'inkomoko ye, iyo bakoze urutonde rw'abakire aza ku mwanya wa gatatu. Nk'uko mubizi, urutonde rw'abakire ruri hano mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2024, uru rutonde ngiye kukubwiraho bamwe mu baherwe bane bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo wumve umwanya Tribert Rujugiro ahagazeho. Umukire wa mbere mu Rwanda ubu ngubu tuvuga ni Perezida Paul Kagame, bitewe n'ibigo bikora bitandukanye agiye afite byinjiza amafaranga menshi cyane, aza ku mwanya wa mbere. Umwanya wa kabiri nawo uzaho Makuza Bernard. Tribert Rujugiro Ayabatwa aza ku mwanya wa gatatu mu bakire bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Tribert Rujugiro mu ijoro ryashize nibwo humvikanye inkuru y'akababaro y'uko Tribert Rujugiro Ayabatwa yitabye Imana. Abamwegereye ntabwo bigeze bamenyekana icyishe Tribert Rujugiro, kuko kugeza ubu ngubu nta nkuru iravugwa ku bijyanye na Tribert Rujugiro ku cyaba cyahitanye amagara ye. Tribert Rujugiro yari afite imyaka 83 y'amavuko. Nk'uko nabikubwiye tugitangira, yavukiye i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, aza kwerekeza i Kigali mu mwaka w'ibihumbi 2010. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 nibwo yaje kwerekeza i Kigali, agenda akora cyane, atangira kugenda yamamaza ibijyanye n'itabi yakoraga. Iya nyubako ye nakubwiye yiswe UCT, yakorewemo ibigo bigiye bikomeye cyane, nk'ibigo tuzi bikora ibijyanye n'itumanaho mu gihugu cy'u Rwanda nka Airtel. Airtel yakoreye muri iyi nyubako ya UCT, si yo gusa ahubwo yakorewemo na MTN Mobile Money. Iyi ngiyi nayo, ibi bigo byose ni ibigo bishinzwe ibijyanye n'itumanaho hano mu Rwanda. Tribert Rujugiro yagiye atera imbere mu buryo butandukanye, ndetse atera imbere mu buryo bwihuse cyane. Ibi byatumye leta ikomeza gukurikirana no gucukumbura ahaba hava amafaranga Tribert Rujugiro agenda agaragaza. Tribert Rujugiro Ayabatwa, izina Ayabatwa abenshi bakunda kuryibazaho bakibaza aho ryavuye rino zina rya Tribert Rujugiro Ayabatwa. Ni ukubera iki bavuga rino zina bakavuga Tribert Rujugiro ariko bakongeraho Ayabatwa? Ayabatwa baba bashatse kuvuga ni ayahehe, ryavuye hehe iri zina ryiswe Ayabatwa? Tribert Rujugiro ubwo yavukaga yiswe n'ababyeyi be, nk'uko wari umuhango wa kera bose baje kwita Gilbert Rujugiro uwo munsi avuka. Maze mu mazina yiyemejwe n'ababyeyi be babiri bamubyaye, mwene Musinga akaba umuhungu wa gatatu. Amazina ye yose yemejwe n'ababyeyi be babiri ni Tribert Rujugiro. Sogokuru wa sogokuruza icyo gihe yari akiriho, nawe yaje guhemba ababyeyi bari barabyaye umwana wiswe Tribert Rujugiro, maze yongeraho ijambo Ayabatwa. Maze kuva icyo gihe iri zina rikomeza kumufata, yitwa Tribert Rujugiro Ayabatwa. Uyu mugabo wamenyekanyeho ku bijyanye no gucuruza itabi. Nimvuga itabi wumve isigara, ntabwo ndi kuvuga itabi rindi risanzwe, cyane yuko amatabi aba mu bwoko butandukanye. Niwe mukire wa mbere wagemuriraga East Africa ku bijyanye n'amasigara. Amasigara, iri tabi ry'isigara, niwe mukire wari ufite uruganda rukomeye cyane rwacuruzaga nyine ibijyanye n'itabi hirya no hino muri East Africa. Tribert Rujugiro apfuye arushwa na Ezira Mpyisi imyaka igera kuri 43, ndakeka nimba nabaze neza, ariko ndumva ariko bimeze. Uyu ni umusaza wakundaga kwambara amwe mu makote, ariko nanone akaba umwe mu basaza batakundaga kugaragaza bumwe mu bukire bwe cyane, kuko uburyo yambaragamo Tribert Rujugiro Ayabatwa bwari uburyo bugaragaza nk'uko nyine wakambara ibintu biciriritse. Ibijyanye n'imyambarire ntabwo byagaragazaga nyine imikorere cyangwa se n'ubukire afite. Ntabwo yambaraga bingana n'uburyo ubukire bwe nyine bungana. Yari umuntu wigira, umuntu uciriritse mu rwego rwo kwisanisha n'abandi bantu nyine, kugira ngo atagaragaza ko ari hejuru yabo. Tribert Rujugiro rero Ayabatwa, ibikorwa bya mbere yakuze bya mbere byagiye bimuzamura harimo gucuruza amazu
ari nacyo gikorwa cyane yakuyeho igishoro kugura amazu akongera akayasubiza, mbega muri make yari ameze nk'umukomisiyoneri. Rero ngira ngo iyo ugeze i Kigali bakubwira umudugudu wa Tribert Rujugiro Ayabatwa, aho hantu hose ni ahantu hagiye hatuzwa abaturage bigendeye kuri Tribert Rujugiro Ayabatwa, mu buryo yagendaga agura amazu akongera akanayagurisha. Uyu Tribert Rujugiro Ayabatwa rero abantu benshi bazi nyine yuko hari umudugudu witiriwe Tribert Rujugiro Ayabatwa. Tribert Rujugiro Ayabatwa rero ngiki gikorwa cyagiye kimuzamura, maze nyuma yo kugenda agurisha no kugura amazu biramwungura cyane, bituma aba umwe mu banyamigabane ikomeye cyane muri banki ya Equity Bank. Nuko nyuma Tribert Rujugiro aza kubivamo yerekeza mu bijyanye no gushinga uruganda rukora itabi. Ni mu gihe rero yazamuraga uko bino byose byagendaga bimuha amafaranga akomeye cyane, nibwo yaje kuzamura ya nyubako ikomeye cyane mu mujyi wa Kigali yiswe UST. Nyuma y'igihe kitari kinini cyane iyi nyubako nakubwiye ko yaje gutweza icyamunara, igurishwa miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Nuko rero Tribert Rujugiro yaje kuba yahita yimuka maze yerekeza hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi Tribert Rujugiro abantu bakaba bari kuvuga ati rest in peace, kugira ngo Imana ibashe kumwakira mu bayo, cyo kimwe n'abandi basaza bagiye batabaruka mu gihugu cy'u Rwanda kandi bari bakomeye. Ngira ngo murabizi ko na Ezra Mpyisi muri uriya mwaka aribwo yagiye. Uyu mwaka rero wa 2024 nawo ukaba utangiye kugenda ujyana bamwe mu basaza bagenda batabaruka. Amwe mu magambo yavuzwe na Tribert Rujugiro Ayabatwa akomeye nayo tuzagarukaho ku munsi w'ejo mu biganiro yagiye agirana n'itangazamakuru byose noneho mu buryo bwa video. Umuhango wo gushyingura Tribert Rujugiro Ayabatwa naho azashyingurirwa ntago wari wamenyekana, cyane yuko bamwe bifuza cyangwa se ababyeyi be ba Tribert Rujugiro bifuje yuko Tribert Rujugiro yagarurwa mu gihugu cy'u Rwanda akaba ariho ashobora kuzashyingurirwa. Indege rero izahagurukana umurambo wa Tribert Rujugiro ubu ngubu n'igihe izahagurukira ntabwo biremezwa neza ngo ayo makuru abashe kuba yatangazwa. Uwayakubwira wese yaba ari ibihuha, ariko nk'uko inkuru y'akababaro ye yamenyekanye ni nako abantu bakomeje gukurikirana ibijyanye n'urupfu rwe ngo bumve n'uburyo azashyingurwamo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abari abakunzi ba Tribert Rujugiro Ayabatwa ndetse n'abantu muri rusange bagiye banywa ku bijyanye n'itabi yakoze, nyine ndavuga ku banywa tabi bakunze kunywa amasigara, ngira ngo murabyumva cyane. ni ukumwifuriza iruhuko ridashira, nanjye ngira ni Imana ibashe kumwakira no kumutuza heza Tribert Rujugiro Ayabatwa. nguko uko inkuru ye yarangiye. Tribert Rujugiro, andi mateka n'ibindi byose ushaka kumenya kuri Tribert Rujugiro Ayabatwa, ngira ngo wanyandikira muri komenti nkagira byinshi ngusobanurira ku bijyanye n'amateka ya Tribert Rujugiro cyangwa se n'ibindi mushaka ko tuzakoraho. Weho kanda subscribe rero ku kajambo k'iburyo kugira ngo tujye tubana mu nkuru zitandukanye nk'izi ngizi. Nitsemana Jean Bosco, iki ni ikiganiro n'icyegeranyo cyaranze amateka ya Tribert Rujugiro.